di sa itsetsepela ka dipoelo tsa tsone di sa nametse. Tsona na araba mo palamente moeteledipele tota wa diphathi tsa kganetso kwa parlamenteng yo gape le mo palamente wa Mau North Re Dumelang Saleshando yo neng a batla go itse ka dikhampani tsa puso di dirang ka teng. Botswana has 63 parastatals, of which 16 are commercial entities expected to be profitable. We are looking at advancing the unbundling of Botswana railways into infrastructure, which is called below the rail, and operations, which is called above the rail, to facilitate a more robust and effective rail sector ecosystem. We are also looking to introduce a potential strategic partner or strategic partners into a partnership with Air Botswana to restore its commercial viabilities. These reforms are critical in reorienting Botswana Rail and Air Botswana. The third, Madam Speaker, while definitive profit projections, Mr. Lu, while definitive profit projections remain premature this time of the year, government is confident that our comprehensive governance reforms, strategic interventions, alongside key partnerships will drive recovery of key commercial parastatals. Tona botsogo Dr. Stephen Modisa re go tlhoka madi ga puso go bakile tlhaelo e hutsagatsang ya melemo dipilisi le ditlamelo tse dingwe tsa botsogo ka jalo lephata leo le bone go le maleba go fokotsa go abiwa kgotsa go ntshiwa ga ditirelo dingwe go itebaganya thata le go somarela matshelo a batho. Tona o tlhalositse seo kwa parlamenteng maabane. Dr. Modisa o tlhalositse fa lephata la botsogo le kolota mogama o ikemetseng wa botsogo madi a feta 1 billion pula a re mengwe ya melemo e tlhaelang mo nakong eno ke ya makoa a akaretsang madi a matona kankere, sukiri, matlho, khupelo, kgotlholo e tona le malwetse a tlhaloganyo. Tona o tlhalositse fa mo nakong eno lephata la botsogo le tla itebaganya le thuso ya mehuta yotlhe ya learo la potlako. Thulaganyo e ntseng e dirwa ya go tsewa ga melemo ya malwetse a sa tshelaneng kwa mafelong a botsogo a ikemetseng e tla nama e emisitswe. The Ministry of Health has started mobilizing funds from non-life-saving accounts to augment funds for the needed medicines and medical commodities. We have also engaged external funders and partners and are currently exploring opportunities for reprogramming some funds so that they help us address the current challenges. We also anticipate that our decision to use the UN organ procurement platforms that reduce the cost of products like UNICEF and the Global Drug Facility will help us to secure the much needed medicines and medical commodities quickly and at a cheaper cost. Mogolwane wa tsa ditogamano go tsweng kwa kgaolong ya gantsi mme ke se go siamang a rona le tsholofelo e tletseng ya gore banni ba kgaolo eo ba tla ntsha megopolo e tiileng e tla thusang go aga lenaneo le le tswang go ribolola ka go fetola itsholelo kgotsa Botswana Economic Transformation Program. Ka lenaneo leo go solofetse gore itsholelo ya lefatshe le e kgone go rudisiwa mme go tlhokega megopolo e mešwa e tla netegatsang dithabololo tsa sennela ruri. Mo nakong eno go setse go amogetswe maakanya a feta 3,000 go tswe mafelo a farologaneng a lefatshe leno mme ba gantsi le bone ba kopile go ntsha a bone go tswala ka la botlhano. Lehatshe leno le letsa go nna leo le phophomang mongwe le mongwe a tshela botoka mme hela seemo sa itsholelo mo lebakeng leno se sa iketla. Se ka jalo se tlama gore go phutholwe dikakanyo setšhaba se tswe ka megopolo ya tseo tse di ka rudisang itsholelo. Batswana ba kopiwa go tswa ka megopolo ka go thusa go sosolosa itsholelo ba gantsi ba sa tlogelwe morago mo goreng le bone ba ntshela bone go thusa go hetola seemo sa itsholelo. We would want to be re letsa gore go bone gore kgaolo e le yone na le sabe mo go tsamaiseng itsholelo re tswe megopolo ya motia e tswang gone kwano
re mo nakong e leng gore re tshwanetse ra bonala gore le rona re na le lentswe ebile re na le megopolo ya gore megone itshirelo e ka baakangwa jang re tshwanetse ra nna seopo sengwe ra itshwaragana gore re bone lefatshe la rona la go gongwe mme ga re a tshwanela go salela ko morago re le kgaolo jaanong ke rotloetsa botlhe ba ba ikitseng ba na le megopolo e ka thusang lefatshe leno go se ka ipona tsapa ba ikgolaganya le ba ba maleba ba e amogane le bone. All ideas are welcome. We are at the crossroads as a country. Ga gona ope o tshwanetseng a salela ko morago ebile ope a se ka ipona tsapa re tswe ka megopolo e itileng e leng gore e tla fetola seemo sa itsholelo gore e bo e phophume gape ga gona ope o tshwanetseng a nna hela bo a sologela gore o tla bona ditharabololo mo bathong ba sele re tshwanetse ra tswa ka megopolo e tla fetolang itsholelo go bonala. Economic transformation activities. Kgaolo a gantsi na le go le gontsi mo go ka dirisiwang go tsosolosa itsholelo. Ya ka lutile gore gate bo melemo ba tabo ba thela gantsi ke yone tshwana rona ene a re seng khadlae ba develop melemo eneo ya bo sukiri bo diabetes tsa go tindianet ke rona ba rena le dio tsonetseo. Setšhaba se gakololwa go ntsha megopolo e pele ga kgwedi e le malatsi a herang bobedi mme e tla bo e isiwa ko pele e go tlhodumelwa ke bana le seabe ba ba harologaneng pele e sekasekiwa go bona gore e ka dirisiwa jang mo ditogamaanong go ya pele. Angeleno sa Botswana Television gantsi. Mahama wa ditemane o tswang kgakala e le mokwatla wa itsholelo ya lefatshe leno o haraherwe ke dikgwetlho ka ntata ya go oketsega ga ditemane tse di itiretsweng ga mmogo le go aga theko ya ditemane ke lefatshe la China le le ntseng le reka ditemane tota e sa retagatswang ka bontsi mo dingwageng. Fa ba buisa le lekane la BTV News maabane bagolwane ba khamphane ya DPS ba re go tlhoka go reka ga ditemane ke lefatshe la China go amile mahama o thata lefatshe ka bophara seo se bakilwe ke go wela tlase ga itsholelo ya lefatshe leo ga mmogo le go gola ga go uta jaaka nngwe ya ditswammung tse di ikanyegang mo nakong eno. I would like to start with how things have progressed over the last couple of years. It has been an exceptionally challenging market conditions for diamonds. Post-COVID, we did very well with natural diamond jewelry sales. And we've seen that there's been a bit of a peak, and then in 23 and 24, we saw some real lag in terms of natural diamond demand or rough diamond sales. There has been a significant downturn in China. So Chinese economy is one of our biggest consumers of natural diamond jewelry. And we've also seen the growth of synthetic diamond supply as well, which has started to penetrate natural diamond jewelry demand. So those are the main headlines in terms of the overall global market conditions that have led to some low results for De Beers for Q2. Okay. Yeah, I think as Neri sort of alluded to and touched on there, it's a very challenging time, and it has been a challenging time for quite a while now. I feel like the last time I was here still talking about a challenging time, and it continues to be a challenging time. I think if we look at the industry and where we are, the downturn in China really, hampered global diamond demand. So if you look back at where China was sort of pre-COVID, China used to be the second importer, or at least, importer, or the second biggest diamond market. China really hasn't come back. And actually, to even exacerbate the problem even a bit more, we've seen some of the polish that was previously in China being exported out into the market. So instead of China being a net importer, it has now become a net exporter. And one could even argue to a certain degree even competing with us in terms of trying to sell diamonds there, given the sort of the excess availability that was in China. I think the other thing as well is just the lab grown, and we can't underplay sort of the impact that lab grown has had on in the diamond industry. Particularly now where a lot of consumers are economically challenged, and a lot of people have been attracted to lab grown because of the lower price point. You put these two elements together, it's led to the situation where we're currently finding ourselves. And to even further exacerbate things, we now have this uncertainty in the global sort of macroeconomic space where we have the word of the town, tariffs. We've seen some stabilization.
following last week's announcements on the tariffs. But you'd appreciate that in some of the regions where, we currently trade, or some of the regions that are big influencers in terms of the diamond industry, that tariff rates continue to be high. And in particular, I'm looking at India and South Africa there. Our understanding is, particularly in the case of India, which manufactures 90% of the diamonds, our understanding is conversations are still ongoing, and we hope that in the end, hopefully the US and India come to a trade agreement that's beneficial to both countries, which will also hopefully see a reduced tariff rate. o tshosantso le dikgang tsa botsone television re gatela pele tona le phatela dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshegwa o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano ya puso le mahama o ikemetseng ka jaana go tsamaisana le maitlamo a puso a go tokafatsa dikago mo lefatsheng leno tona motshegwa wa kgoletse sekolo sa Regent Hill International go aga ntlo le halagala e nang le ditirelo tsa maranyane a maemo a ntlha a tla sologelang molemo sekolo ka go tokafatsa dithuto le gone go akolwa ke setšhaba o boletse fa go agiwa ga ntlo le halagala eo e le bokao jwa gore dikolo tse di ikemetseng di tsweletse ka go tshwaragana le puso go tlhabolola dikago. This is a shining example of complementary development where private sector effort lies in the burden on public resources, and together we improve the lives of Botswana. And this augurs well with this Second Republic, where we say we anchor this Second Republic on a developmental state. And the notion of developmental state says, when we talk about development, it must involve the very same people we seek to develop, and that we must not just talk about development with reference to infrastructure, hospitals, schools, and so forth. As we inaugurate this hall, while it is a splendid structure of bricks and steel, concrete, paint, what is even more important is that it is a symbol. It is a symbol of the growth of our students, of possibility, of unity and collaboration. It is a canvas upon which countless memories will be painted. Voices full of promise, performances that stir hearts, as we have been enjoying today. But this hall is not only built for the occupants of this campus. It is built for members of the Block 9 community and surrounding communities in our locality. mo buisanong le BTV News moitseanape wa tsa itsholelo ba me ba itshoki a re go botlhokwa gore mananeo a puso a go tsosolosa itsholelo a nne le boeteledipele jwa motia ebile a eteletswe pele ke baeteledipele ba sennela ruri gona le ba ba tshwareletseng a re gore maitlamo a mananeo a kgonagale go tshwanetse ga tsewa ditshwetso tsa motia mme ke gone fa boeteledipele jwa sennela ruri bo leng botlhokwa teng. In terms of what we're looking at now, in terms of like a lot of parastatals having to run on interim CEOs, the question is, where are we as a country right now? Which state are we in? Now, BQA is imperative with human development in this particular space. So without any stability within the organization, question is, do we see further investment in human capital that is imperative in trying to transform this particular economy? Look at BDC, which should be leading strategic investments within the country when we're trying to resuscitate the particular economy. Do we see that there will be stability? And you talk about a development finance institution like CEDA. It's very imperative that they're also stable. It's very imperative that they have to take bold steps because they are supporting economic empowerment of the city, of our citizens as Botswana at this particular point. Do we see that going forth? Right. So we don't have time for issues of employees complaining about, CEOs not performing or whatever the issue, mismanagement or whatever. At this point, we don't have that time or that luxury as a country.
Waitso a re lebetsa mafatshe a sele re simolla ha Zambia ka tlholo mo kganyeng ya gore taotona wa pele wa Zambia Ibo Edgar Lungu o tshwanetse a bolokwa kae gareng ga balelapa le puso ya lehatshe leo e solofetswe be ke eno kwa Afrika Borwa fa e sa le Lungu a tlhokagala puso le balelapa la ga Lungu ba ntse ba gogagogana ba sa dumalane ka phitlho ya gagwe e tshwanetseng go tsamaisiwa ka teng go balelwa ka ntle go balelwa le kwa tla bolokwang teng Lungu o tlhokafetse kwa Afrika Borwa ka Seetebosigo a tlhola ga tlhano morago ga go kubugelwa ke bolwetse balelapa ba ne ba eleditse go mmoloka kwa Afrika Borwa mme puso ya lehatshe la Zambia ya go etla makgotla a ditsheko ko gore Lungu a busediwe gae go bolokwa ko jaaka le tsamaiso ya go boloka botautwana ba lehatshe la Zambia Hara Cameroon go tla kgolo ya ditsheko ya molao motheo kwa lehatsheng leo e ganne kopo ya ga Maurice Kamto ya go emela maemo a botautona Kamto ke mongwe ya batho ba ba itumileng thata ba ba kgalang tautona Paul Biya Kamto yo dile mo mokgatlhong wa Cameroon Renaissance Movement ka Seetebosigo ona tswa maemo a bobedi morago ga Biya mo ditlhophong tsa botautona ka ngwaga wa 2018 monongwaga ona supile kgatlhego gape a eme ka konopo ya Party ya African Movement for New Independence and Democracy. Le fa go ntse jalo tshwetso e tserweng ke kgotla ya molao motheo e mo kgapetse ntle ga lobelo la ditlhopho tsa botautona le kgotla la ditlhopho la Cameroon Election Commission le file tetla bo ntlhopheng ba le 13 mo go ba le 23 go akarediwa Biya le manamisa mafoko a pelo a puso Isa Chiroma Bakari le kgotla la ditshwanelo tsa setho la Human Rights Watch le tlhagisitse gore go itsa Kamto go ema go tla baka dingongorego ka go sa gololesega le go sa tlhapa ga tsamaiso ya ditlhopho Are Amerika le fatshe la Amerika le laotse gore mafatshe a Zambia le Malawi a tshwanetse go simolola go ntsha madi a kanang ka 203,000 pula go etela ko ka tetseletso ya kgwebo kgotsa ya bojanala mafatshe mabedi ke mangwe a go bolelang a tshabelelwa ke batho ba ba etleng ba ganelele kwa Amerika fa ba etetse go tlhalosa fa madi ao a kgona go boela batho ba mafatshe ao fa ba sa boela magabone pele ga teseletso tsa bone tsa mesepele di wela tshwetse e go bolela fa e tla itsa batho go nnela ruri kwa Amerika fa nako ya diteseletso tsa bone e wetse sebaka jaanong ke sa tsamaisa mekwala e sa go sekeng o di tshotse Ke a go leboga o lebile motho e tshomadume re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao e tla re mo pakeng e ntšha ya 2025-2026 ya leki ya FNB Premiership ditlhopha di letlelelwe go dirisa batshameki ba ba tswang kwa ntle ba le batlhano seo se tlhalositswe ke mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo pego ka Kgomotso Sefako Mfolo a re ba ne ba lebeletse dilo di tshwana le ditumalano magareng ga batshameki le dithopa go hema dikgogakgogano jaaka nako e ntsi batshameki ba ne ba supa go sa itumela so we just arrived at that decision tota hela re lebeletse gore let them observe the contractual obligations ka gore ba ne ba tsile go gore ba re bolla gore kana ha ba register players tse 5 mme ba le tlhole gore ba tshamekise tharo go ba costela it is a high cost to them ordinarily they will be having 2 extra players that they are paying so they are doing on that basis let's observe the contractual obligations tsa gore ha go ngele bone re tlogara ba tsenya mo dikgeng tsa gore be ba terminate di contract tsa di player and because it's foreign players di kgantse di ntse di feletse go di ile ko FIFA molao o ntse o le teng o ne o letelela batshameki ba le bararo fela e le tsela ya go fa dithopa sebaka sa go dirisa batshameki ba botlana we want an influx of more youth players from under 20 under 23 to make it in the starting lineup because those are the players that ultimately go to your zebras re batla batshameki ba botlana ba le bantsi ka gore batshameki ba ke bona ba ba yang go dithopeng tsa setšhaba ka go farologana jaanong fa re na le batshameki ba tswang kwa ntle ba le bantsi go baya ba botana ka fa mosing fa go tamo gore ba akarediwe mo leking e kgolwane ke sone se re ntse re letelela gore go tshameke ba le bararo fela re na le molao o buang gore dithopa tsa rona di kwadisa batshameki ba ba tswang kwa ntle ba ba setseng ba tshamekela mafatshe a bone ka gore seo se godisa leki ya rona made it very clear ha re boela go tswana gore we will only allow foreign players who have a minimum number of caps
from their national teams. le fa go ntse jalo molao o ga se wa senela ruri jaaka bontsi jwa nako go lebelelwa diemo tse di leng teng. This is a policy. Regulations on the status on transfer of players is a policy. Like it's a regulation. It's not like an act. So a policy, it's circumstantial. So melao e ka gore ke e rekela gore dire yang bontsi jwa nako e laolwa ke diemo tsa nako eo jaaka gompieno dithopa di dirile kopo e mo nakong ya gompieno ke molao wa nakwana o e leng gore o ka fetoga nakong re lebile diemo tsa nako eo. At this point in time, like we are saying, it's interim, but the circumstances will still dictate also we go back to the regulations and normalize. Paka e ntšha 2025-2026 e tla thagolelwang tsela ke phuthago kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association kgwedi eno e fara bongwe kwa jwaneng e solofetse go simolola kgwedi eno e le 16. Kgometso Sefako, PTV Sport, Gaborone. morago ga go emisiwa sebakanyana ka ntlha ya paka ya mariga dileki tsa Botswana Basketball Association tsa Division 1 le Division 2 di tla tswelela go simolola ka la botlhano wa beke eno pego ka tshegofatso malepa. E re jaaka motshameko wa basketball o tumile ka go tshamekelwa mo ntlong go tlhaelelwa ke ditsompelo ga lekgotla la Botswana Basketball Association e nnile lone le baka legolo le le tlamileng gore dileki tseo di emisiwe ka nakwana go sireletsa batshameki mo manokonokong a serame. Lekgotla le tsene mo tumalanong le sekolo sa Baisago go dirisa mabala a bone go tshwara metshameko ya ligi. E re ka jaanong paka ya mariga e fetile ditlhopha di solofetse go boela mabaleng go tswelela le kgaisano. Our plan is by this weekend, Friday, very similar. We call it the second round, but how we level it says that get the second round for our Division 1 men and women, and then for the Division 2. Whenever I make a round day 1, we have more teams in that bracket. So it's only from the last season. But generally Hillary beats around 2. Re lentswa dileki tse di tsweletseng ntleng le morotloetse ope botsamaisi jwa dileki tse bo dula ka metlhale e mengwe ya go kokoanya madi go tsamaisa dileki tse. Ga ise re bone sponsor go bua nnete. So currently sponsorships se leng teng ke we depend on teams to pay what we call league subscriptions. Ke tsone tse di re thusang go duela our officials, referees and table officials le ba batsang di statistics. And also for the venue. Lekitse ka bobedi di ne di tlhopha di le mmalwa tse di magorogo masha se di tlisitseng phadisano e mashetla mme go solofetse gore le mo tikologong ya bobedi kgaisano e tswelle e ntse le thata ya lentswe. Competition is quite exciting. If you look at the D1 men, the women and also the Division 2, the teams are more or less at par, so the competition is really tight and we are hoping it's going to continue into the second round, especially that will be coming towards the end of the league to determine who is number 1, who is number 2, and then who goes into the national championships. You'll note that our national championships are such that we have teams coming from the North League. We have the North League and then the South League. So the competition is tough in the sense that this year, as compared to last year, we'll have 2 teams coming from this side for the men's, competing against the North, 1 and 2 from the North. So it's quite interesting. Tikologo ya bobedi ya dileki tse e solofetse go simolola phatwe a fera bobedi fa se ka makgaolakgang a kgaisano e a tla akaretsang ditlhopha tse nne tse di go godimo a tla tshegediwa lwetse a le 12 kwa Warapa fa makgaolakgang a tla nna lwetse a le 19. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Tse di kgantsa rona di wetse nna lwena re kopana ka nako ya bone re di go neela e le ka teme ya sekgowa. The development of the Botswana Economic Transformation Program, our grand mission to dismantle bureaucratic inertia and build a fast and fearless delivery culture. We will, in this transformation journey, not crawl, but sprint. We will attract local and international investors with precision, purpose, and a world-class fully actionable execution framework. Compatriots, Dubai
which stands out as a good model of economic development, built itself from a desert to a global capital, not with oil, but with vision, speed, and a government that knew when to lead and when to get out of the way. Singapore also rose from swamp to sovereign financial powerhouse because it embraced the private sector as a primary agent of national wealth. We have an urgent call to emulate these examples and to do it faster. While definitive profit projections remain premature this time of the year, government is confident that our